Pozdrav svim ljudi, dobrodošli na naš novi kanal. Danas ćemo igrati na našem novom kanalu Counter Strike. Također ćemo i da se upoznamo. Pa ajmo da počnemo. Idemo sa Counter Strikeom. Dobro. Ok, počeli smo. Ovdje nas dočekaju baš lepo. Baš lepo dočekaju. Klip nećemo, zato što sam ja juče snimio nov klip, ali nije mogu ni staviti na YouTube, dakle, najbitnije da smo mi počeli da snimamo. Nadam se da će me podržati na YouTube i sve to. Evo ga! To, sjelo sam ga. Dvoje, kako dvoje majke? Malo pre smo ubijeni tamo, ajde, okej, nema ništa. Tu ste vi, ja idem da idem gore. What the fuck, zamisli ova. To je moja reakcija kad počnem da gledam košarku, pa kad izgubimo, to je moja reakcija. Na televizor. Čekaj, 100% su ovdje. Da vidimo. Nema ništa. Dobro, idemo ovamo. Čekaj, znam, ali da te počnem da te pucam, ajmo. Okej, čujem pucnjavu. Ja obožavam pucnju. Gdje ste ljudi? Čekaj, evo da vam. What? Bam! 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 Dobro, čekaj, može. Moguće najvjerovatnije da su oni otišli dole. Okej. Najvjerovatnije. Jebi ga. Zanimo me. Evo ga! To! Troje. U zadnjem momentu da sam mu dao headshot. Što ne mogu? What? Šta je breo? What? Samo još jedan metak mogu. Ti ćeš mi biti najkorisniji. Brate, me držim ovako vreme, ali 60 radi, ne mogu da menjam vreme. What? Okej, ljudi. I vi imate isto pištolje. Svi vi koristite pištolje, a? Dobro, baš svi. Pola vas koriste pištolje. Za mene ja pušku koristim. U jedan. Motherfucker. Oh fuck. Tamo su napolju, ja se ne predam. Motherfucker. Otjedi ti go. Predi pucim crko. Ok, imamo malo da budemo duh. Da vidimo. Ok, 3 minuta, dobro. Klip će mi traje 8 minuta. Mislim, vidjet ćete. Ne sme da bude dug. Zato što onda neće se staviti na jebeni YouTube. Pazi mene, molim te. Evo vidite, ovo nema